Komishona w'ebyobuhangwa omu kitongore ky'ebyamagaro mu ihanga Dr. Herbert Nabasa nuwabira ryo mujenyi mukuru ha mukoro gwo kujaguza ekiro ky'ebyamagara ekibira haraka mukozo muri Mbarara City. Clean air, clean people. That's the theme of today. In Scoopit we have a lot that matches with environment, and for us we save environment. Itwito nkito aba Scoopit Sanitation Services turahanu kuyamba abantu okubayamba okubajuna abujune bwabo obwa za toilette zijwire. Ezo za toilette zikuba zijwire nitwija tuzemputingaje omuringo murungi munonga hatariho obibona hatariho kununka kona. Mbarara City kuyatwataho twatandika gukora na service providers eyabandi nabo bariyo bakopa kikatuyamba okuyaho mwijurano gwa Kasasa. Kasasa yaberiye ensiyona tukakira 100%. At least we have reached a certain percentage. Omukoro gwetabirwe hamashomero abebembezi n'abahango b'ebya science abaorekere barokora omuhoro yo kutungura ebyo bahangwa n'ebyamagara. Ministry of Health neriyo nekoraga n'ebitongore bindi kutakiwa kweta policy ya buyonjo ninga sanitation and hygiene policy kusabe twagiteireho neja kuyamba kongera garamamani kutabamani omunkora y'abantu babutosha akuretaho okwerinda. Omukoro gwo nugubaho buri mwaka n'ekigendererwa cyo kujaguza ebyamagara omunsi yona omu makuru aganda g'ebyamagara obureberezo bwa ankore bwatongoze huriro y'ebyamagara egenderire kutungura amagara marungi omu bantu. Ehuriro yamanywa nka Revival Health Cooperative egenderire kureba emiturire mirungi omu bantu omu bureberezo obu. Twena twagenda twaba agents ba insurance, health insurance nye namwe mbagambire ngo twena nitwija kubaje mu kigambo cy'ebyamagara kandi amazima garugo twaza kwebera amazima ukoraguriza kuri very expensive, very expensive. Manya twaguma kamwe tuba kujya n'ugwe muganda ntuza kutandikira umba packages obo buke konka tuzaguma no growing no shanga twashikira ha level yo kugira ngo umuntu yashasha twamugurusya na nenyonyi yagenda indi yabagera bata hati twamanya ngu Revival Health Cooperative egizireta eruho kandi service providers beitu tebakaturebize nabwo icyo kintu cyona kirije nintekateka ngo twaza kugenda buri yomwe agambire ho ndijo rire kintu cyongere kubaje aho cyo nibeta nkayazwe kiri umureberezi kandi umureberezi rwakitandikire kanyundi enyuma ye akananta kitari matayo kimasa kukitahamu kimasa twena. Ehuriro ryetirweho okuhwera omuntu wena oyina obuzibu omu magara ge ndi Edwin Ram na Senyomo Gideon.